Tek što to izgovori, sivi vuk iščeze. Carević gorko zaplaka za njim, ali pođe dalje na zlatogrivom konju, noseći u ruci kavez sa žar pticom, a iza leđa mu sedi prekrasna jelena. Jaha on tako dalje, pa se jednoga dana zaustavi na 12 vrsta od svoje kuće. Sjaha sa konja i zajedno sa princezom Jelenom leže pod jedno drvo da se malo odmori od vrućine koja beše pripekla. Zlatogrivog konja priveza za drvo, a kavez sa žar pticom postavi pored sebe. Dok su tako ležali na travi, uhvati ih san. Za to vreme Ivanova braća Dimitrije i Vasilije, lutajući po raznim carstvima i ne našavši žar pticu, vraćahu se u svoju zemlju praznih ruku. Naiđeše oni na svog usnulog brata Ivana i njegovu prelepu nevestu Jelenu. Kad ugledaše na travi zlatni kavez sa žar pticom u njemu i još pride konja zlatogrivog, ugrize ih ljubomora za srce, pa se počeše premišljati kako bratu da otmu blago i njih dvojica donesu ocu kući ono što je tražio. Najstariji carević Dimitrije ne razmišljaše mnogo, već potegnu mač iz korica i poseče nesrećnog Ivana. A princezi Jeleni, koja to sve vide i u užasu ustuknu, naredi da o ovome ćuti i ni reči ocu ne govori. A onda je poče ispitivati. Ko si ti? Iz kojeg si carstva? Čija si kći i kako ti je ime? Jelena tiho prozbori, lijući suze za posečenim Ivanom. Ja sam princeza Jelena prekrasna. Doveo me ovamo Ivan Carević, koga ste vi strašnoj smrti predali. Da ste bili pravi junaci, izišli biste s njim na ravno polje i živoga ga pobedili, a ne ovako, u snu ga ubiste. Slušaj ti, zapreti joj Dimitrije, ti si sada u našim rukama. Mi ćemo te povesti našem ocu, a ti mu reci da smo mi tebe doveli, i žar pticu i konja zlatogrivog. Ako ne uradiš tako, zlo će te snaći. Prekrasna princeza se uplaši, pa obiće da će govoriti kako su joj zapovedili. Tada carević Dimitrije i carević Vasilije baciše kocku kome će pripasti prekrasna devojka, a kome zlatogrivi konj. Eto, moja je devojka, reče carević Vasilije, a tvoj je konj. Dobro kad je tako kocka odlučila, složi se Dimitrije. Onda carević Vasilije povede prekrasnu princezu Jelenu, posadi je na svog dobrog konja, a carević Dimitrije uzjeha zlatogrivog konja i uze žar pticu da je preda svome ocu, caru Vislavu Andronoviću. Tako oni krenuše dalje. Carević Ivan ležaše mrtav na onom mestu ravno 30 dana. Naiđe tada sivi vuk, te pozna po mirisu Ivana Carevića. Htede da mu pomogne, da ga oživi, ali nije znao kako to da uradi. Opazi vuk jednoga gavrana i 2 gavrančića koji su tuda leteli. Sakri se iza drveta i tek što se gavrani spustiše na zemlju, vuk iskoči, pa zgrabi jednog i htede da ga rastrgne. Tada mu gavran reče: Zdravo da si, sivi vuče! Ne diraj mi moje mlađe ptiče! Ono ti ništa nije skrivilo. Slušaj, gavrane Gavranoviću, reče sivi vuk, tvoje ptiče neću dirnuti i pustit ću ga živa i zdrava ako mi nešto učiniš. Odleti preko 9 brda i 9 mora i iz 10. zemlje donesi mi vodu živu i mrtvu. Gavran Gavranović ovako odgovori sivom vuku: Ovo ću ti učiniti, ali mi sina ne diraj. Tek što to izgovori, Gavran odlete. Posle 3 dana vrati se Gavran i sa sobom nosi 2 meha, u jednom vodu živu, a u drugom mrtvu. Dade ih sivom vuku, a ovaj uze vodu, rastrže Gavrančića, poprska ga onom mrtvom vodom, a Gavrančiću rane zarasle ponovo. Poprska ga živom vodom,
a Gavrančić ožive, prenu se i polete. Zatim sivi vuk poprska Ivana Carevića mrtvom vodom po njegovim ranama. One odmah zacijeliše. Telo njegovo sraste kao da nikad posečen nije bio. Poprska ga zatim živom vodom. A Ivan ustade pa progovori. Kako sam samo dugo spavao. Sivi vuk mu na to odgovori. Da, Ivane Carević, spavao bi ti večno, da ne beše mene. Tvoja braća te ubiše i sa sobom povedeše prekrasnu princezu Jelenu i konja zlatogrivog i žar pticu. Pohitaj što pre u svoju zemlju, jer se tvoj brat Vasilije danas ženi princezom Jelenom. Požuri. Da bi Ivan što pre stigao do dvorova svoga oca, sivi vuk se ponudi da i ovaj put pomogne Careviću. Popni se na mene da poletimo, reče on Careviću, a ovaj ga posluša. Ne prođe dugo, a oni stigoše u očevo carstvo. Kad stiže pred dvorac, zateče Carevića Vasilija kako se ženi prelepom Jelenom. Ivan uđe u palatu, a Jelena čim ga spazi, skoči na noge, potrča prema njemu i poče ga grliti i ljubiti. Ovo je moj dragi suđeni Carević Ivan, a ne onaj zlotvor što sedi za stolom, reče devojka, pred carem i svim zvanicama. Car Vislav lagano ustade od stola i zapita prekrasnu princezu Jelenu o čemu ona to govori. Jelena mu ispriča sve. Cijelu istinu. Kako je Ivan došao do nje, do konja zlatogrivog i žar ptice, kako su ga starija braća ubila dok je spavao pod drvetom, a njoj zapretila da će je ista sudbina snaći ako njemu, caru, makar reč progovori. Car se onda razgnevi i naredi da Dimitrija i Vasilija bace u tamnicu. Ivan Carević se oženi prekrasnom princezom Jelenom. Živeo je sa njom u ljubavi dugo godina, a žar ptica je od tada slobodno šetala njihovim dvorištem i čuvala zlatne jabuke. Bajku čitao Miloš Biković.